Sanibonani, igama lami ngo-Amatula. Sizokwenza ubudlelwano bokwakha ama-coordinates aka-x naka-y. Lana basitshela ukuthi yakha igraph ye-linear equation engu-5x ohlanganiswe no-2y ukunikeza u-20. Lana kusho ukuthi ama-coordinates mele agcwilise le equation lena abasinikeze yona. Ukwenza izinto zibe lula, asenze itafula la sizobona khona amanani ka-x naka-y. Ukwenza lula asixazulule u-y. Masiqale ngokuxazulula u-y ukwenza izinto zibe lula. Manje ithi sibhale futhi kabusha leya equation lana. Sino 5x ohlanganiswe no-2y okunikeza u-20. Uma sifuna ukuxazulula u-y mele sisuse lo 5x lo. Uma sifuna ukuxazulula u-y mele sisuse ngo-5x, ngakho-ke sizosusa ngo-5x inhlanga zombini kanjena. Susa ngo-5x ngapha nangapha, ngapha uzosusana lo 5x, sisale nalo 2y lingana no-20 osusa u-5x kanjena. Manje-ke asidivide inhlanga zombini lana ngo-2 kanje. Ngapha sizosala no-y, bese-ke ngapha sizosala u-2 divide ngo-20 uzokunikeza u-10 ususa ngo-5x lo esinayo, ususa ngalo 5x esinayo, bese-ke siseli ngo-y ulingana no-10 osusa ngo-5x. Ngakho-ke lokhu kumele lamanani lawa sithole amanani azosenzela igraph yethu laphayana. Ngakho-ke na ithi senze ubudlelwane lana buka-x nobuka-y, sithole amanani aka-x sithole futhi namanani aka-y, sizokwazi ukuthola ama-coordinates esiwofaka laphayana. Manje ithi siqale ku-0. Uma u-x engu-0 y uzoba ngubani? Lana la kuno-x khona sizofaka u-0 bese uyaxazulula kanjena. Lokhu konke kuzokunikeza u-0 bese sisala ngo-negative 10. Bese sisala ngo-10. Ngakho-ke i-coordinate yokuqala lena yethu ukuthi u-x ungu-0, u-y ungu-10. Ngakho-ke na asiqhubeke senze enye. Lokhu kuchaza ukuthi la uzobeka lana ubale ka-10 10 wethu ulana u-10 ka-y lona u-0 ka-x. Ngakho-ke i-coordinate yethu izohlala lana eka-x neka-y izohlala lapha. Senze esibini sebenzisa umbala ohlukile. Sithathe u-2, ithi ngisebenzise abo 2 for ama-multiples ka-2. Ngisebenzise wona lana. La kuno-x khona sifaka lo 2 lona wethu kanjena lana. Lokhu kokubili kuzosinika la sizothola inani lethu elingu-1 bese lana sisala no-5. U-5 u-10 ususa ngo-5 uzokunikeza u-5. Ngakho-ke na i-coordinate ka-y lana ngu-5, soba no-2 no-5. Ithi sibakhe lana u-x wethu ungu-2 o-positive bese siyabala ka-5 sifike la ku-y wethu. Lona-ka i-coordinate ka-y lena elana. Coordinate yesibili uyabona lana, uma ungaqhubeka wenze lamachashaza lawa noma uwakhe lana uzobona ukuthi uzogcine unomugqa oqondile lana, yiwo ongagcwilisa lesibalo bakunikeze sona. Kepha ithi siqhubeke lana sisenze u-4. U-4-ke na yena uma umfaka ngapha ku-x uzokunikeza ubani? Lana u-2 u-4
lana u2 ungena ka1 ku2 u2 ku4 ungena ka2 bese ke usala no5 times 2 nikeza u10 10 ususa u10 ukunikeza u0 ngakho ke lana i-coordinate yakhona ngu4 no0 sibale lana sifike ku4 u4 wethu angaba khona la bese u0 abe khona lana ukuma same axis ngoba sifune u0 lama manje ke lana into oyibonayo lana ukuthi besisebenzisa ama-multiples ka2 manje ke uma sisebenzisa ama-multiples ka2 ubonile ukuthi i-graph yethu ingaba kanjena ungayidweba le graph lena uma soyidweba izobukeka injena ingangaqonda kahle ngoba asisebenzisi lana into sisebenzisa isandla ngakho ke ngeke ibukeke iyinhle ngaleyo ndlela leyo manje ke i-graph yethu izobukeka injena le graph lena imele ubudlelwane buka x nobuka y kuleya equation yethu abasinikeze yona laphayana ekuqaleni ngakhohle ukuthi vakashela kwa Click Maths.